pozdravimo Aleksandra Damjanovića, predsjednika Kulturne crnogorske mreže i pozivamo ga da se obrati. Uvaženi sugrađani, dobro večer. Zadovoljstvo mi je da smo večeras u našem Nikšiću i da našem gradu možemo da poklonimo još jedan kulturni događaj, 5. po redu Sport Fest. Posebno me raduje što među vama vidim veliki broj mladih ljudi koji su budući donosioci veoma važnih odluka kako za naš grad, tako i za Crnu Goru. Kroz Sport Fest, evo već 3. godinu za redom, sprovodimo akciju Nikšić moj grad, koja ima za cilj da vama mladima da ukaže državnoj administraciji i lokalnoj samoupravi da se vama mladima napravi ambijent, da se otvore nova radna mjesta u našem gradu i da se stane sa političkim zapošljavanjima. Koristim priliku da apelujem na sve moje sugrađane iz vlasti i opozicije, pošto su prethodno zaposlili sve članove svoje uže i šire familije, da se ujedine svoje kapacitete, da pruže podršku lokalnoj samoupravi, da zajednički rade na otvaranju novih radnih mjesta. Posebno me raduje borba lokalne samouprave i predsjednika Grbovića koji pokušavaju stimulansima da privuku investitore, da se u Nikšiću otvore nova radna mjesta. Posebno me raduje što je lokalna samouprava i predsjednik Grbović uspjeli da povrate naše poljuljano povjerenje koje smo imali u lokalnu samoupravu. Nadam se da su oni na dobrom putu i da će umjeti da iskoriste blagonaklonost našeg sugrađanina Mile Đukanovića i da će napraviti projekte koje će vlada, siguran se, bezrezervno podržati i Nikšić će se vratiti na staze uspjeha koje je nekad bio. Nikšić mora da bude vodeći industrijski i sportski centar Crne Gore. Radujem se što među vama vidim veliki broj mladih ljudi, kao što sam već rekao. Siguran sam da će neko od vas jednoga dana na olimpijskim igrama ili na evropskom i svjetskom prvenstvu pod crnogorskom zastavom donijeti nam radosti kao što su to naše Ajkule, kao što su to naše Lavice, kao što je to uradio naš sugrađanin Srđan Mrvaljević. Koristim priliku da apelujem na vas. Nemojte dozvoliti političarima da vas dijele. Volite i poštujte Crnu Goru. Mi bolje nemamo, s mukom smo je stekli, moramo se založiti da temelje Crne Gore učinimo vječnim. Jer nije dovoljno što smo stekli državu, moramo izgrađivati da bude ljepša i bolja. Koristim priliku da apelujem na lokalnu upravu za narednu godinu kada se bude opravio budžet, da se odvoje neka sredstva, da se napravi makar jedan manastir u kojem ćemo mi Crnogorci moći da uđemo i da se molimo Bogu. Neću dužiti, na kraju koristim priliku da se zahvalim svim partnerima koji su podržali realizaciju ovog projekta, posebno zahvalnost dugujem sportskim klubovima, zahvalnost dugujem opštini Nikšić i predsjedniku Grboviću koji već u 2. godinu pružaju podršku realizaciji ovog događaja. Također koristim priliku da se zahvalim našim prijateljima koji su na svim projektima sa nama, koji su i večera sa nama i prvi Sport Fest su bili sa nama, produkcijskoj kući PG Sound. Također moram da pomenem i da mu se zahvalim u svoje ime i u ime svih vas, našem sugrađaninu gospodinu Branu Mićunoviću, koji podržava sve projekte Crnogorske kulturne mreže i koji je uvijek otvoren kada je u pitanju pomoć i podrška pojedincima iz našeg grada. Hvala vam na pažnji, nek su vječni Nikšić i Crna Gora.